там? Nereye girdik? Burada. Sıfradayız. Так. Biz geldik. Timkinarya. Aslında transfer alıp geldi bize. Вот Timkinarya. Osman Ciddi. Сопровождение на общее. Кирина, да? Сафари, они едут сейчас 15:30, они... Да, они там заплатили. Сафари, $30, там они заплатят. Подожди. Еще где билетер берет. Для плавания еще билет? After show. Нет, плавание. Finish show. Я тебя видела. А то кто-нибудь тебя возьмет, украдет и все. Давай. Вау. Иди сюда. Вот бы я была маленькой. Biz Delfinaria'ya girdik. Delfin Diren'de. Чего? Вот так. А если он приедет вот так, Такие хорошенькие, посмотри. Похож на акулу, ловящий. Знаешь, у меня кислород. Знаешь, вообще не они свои детей ничего. Молоком показывают. Это не рыба, это животное. Молоком. Смотри, кто бежит.
Ladies and gentlemen, welcome to Delfina. Let me introduce our show. Our handsome boys, Billy and Arthur, with our trainer, Ahmad. Our beautiful girls, Dina and Dija, with our trainer, Mahmoud. And our cute baby, Odella, with our trainer, Amr.
las 4 AM de nuestro hogar eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más. Hey, hey, clap with everybody. 4 paredes cayeron Come ya. on. Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar todo más allá. Ay, 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 correr con el viento, rumbo a la libertad. Y a mí, ¿qué más me da? Si fuera una locura, no íbamos a parar. Tá tudo preparado, e amor, ninguém lá fica à vontade. Essa vez não, me liga mais tarde, vou adorar bom nessa casa. Me liga mais tarde, sem parar, quero te conhecer, uma porrada dançar. Hacemos hora e hora, me liga mais tarde, quero te conhecer. E hoje vai rolar, tá me liga mais tarde, sem balada. Quero te conhecer, uma porrada dançar. Hacemos hora e hora, tá me liga mais tarde, sem balada. Quero te conhecer, uma porrada dançar. E hoje vai rolar o E hoje vai rolar um E hoje vai rolar. E hoje vai rolar. E hoje vai rolar. E hoje vai rolar o Gustavo Lima. Betty and Arthur. Ladies and gentlemen, all the fans will sing together.
تتلاقوا. Ladies and gentlemen, and now the painting with our tour. Taki, taki, taki.
Here, $1. $10. Один. And now have a slow dance. Je ne suis pas si fière de ça, de ce que je suis, je ne m'en veux pas. Je ne suis pas ce qu'on veut de moi. J'engage des pensées que j'enferme, de belles manières pour qu'elles se perdent, pour oublier qu'elles m'ont fait mal. Mais à quoi ça sert d'être quelqu'un d'autre? C'est d'un ordinaire, d'une histoire à l'autre. Mais à quoi ça sert de se donner tout, de se croire fidèle au milieu des fous? Je connais moi seul, mais à quoi ça sert de se donner tout, de se croire fidèle au milieu des fous? D'être quelqu'un d'autre, c'est d'un ordinaire, d'une histoire à l'autre. Mais à quoi ça sert? Okay, ladies and gentlemen, big hands for our handsome boy, Max.
$1 суретке түсуге болады. Жазып береді билет. И осылай очередь алып күтіп тұрамыз. Мындай қолымызға жазып береді бумажка. $11 деп прайс. Біз 2 билет алдық. Қазір дельфиндеріміз суретке түсеміз, күтіп тұрмыз. Жерде өз осындай стойка бар. Шақырады. Мына жерде попкорн, су сондай сатады. Мына жерге аяқ киім шешкізеді да. Сөйтіп ар жаққа барып суретке түсіреді. Ал енді фотобусқа барады. Осындай жерден келіп, фотоңызды көріп, мына жерден таңдап шығуға болады, сызбауға болады. Осындай жер. Мына магазин типа.